Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko muri amahoro, aho muba mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Tuba tugaruka mu makuru agiye atandukanye, of course ameza ndetse n'amabi, kuko niyo si tuba turimo. Gatsibo rero abantu batatu bo mu muryango umwe bishwe n'impanuka. Iyi rwose ni inkuru ibabaje yabereye mu karere ka Gatsibo. Ikindi kandi wamenya indi nkuru yo navuga yo isa naho ari nziza, nuko Beata, nguyu mwaramenye cyane. Nguyu Beata rero ibyishimo ni byose. Nguyu yamenyekanye cyane mu ndirimbo Azabatsinda Kagame. Yahawe inzu nshya yubakiwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Kamonyi, ashimira umukuru w'igihugu kubw'imiyoborere myiza. Ni inzu ubona nziza rwose, ndubona nziza kabisa. Umuntu yashimira rero ko rwose yatekerejweho. Beata rero navuga ko ibyamubayeho ibintu umuntu yashimira leta kuba yamutekereje, ko ati nyuma y'igihe kirekire wenda adafite ahaba, reka tumushakire inzu ubuzima buhinduke. Kandi koko aho ngaho ubuzima buba bugiye guhinduka. Inzu ubona rwose yubatse neza, inzu ubona nziza, ayihagaze ku irembo. Inzu rwose irimo amakaro, nako ifite igisenge kimeze neza cyane. Rero yamenyekanye cyane mu ndirimbo Azabatsinda Kagame, yaba muramuzi cyane muri campaign y'amatora. Ni umwe mu bigaragaje cyane kandi bigarurira imitima ya benshi kubera ino ndirimbo. Niyo yamenyekaniyeho, ariko navuga ngo siyo yonyine afite. Uretse kuba yari yamenyekaniyeho, ariko siyo yonyine afite. Nicyo kintu wenda nabwira abantu kabisa, nayo ko ni igikorwa cyiza cyane rwose. Bamukoreye cyangwa se umuryango wa FPR wamukoreye cyo gushima. Nabyo bashyize kuri Instagram ya Radio Rwanda. Bashyize kuri Instagram ya Radio Rwanda kabisa. Ariko ni ibintu binejeje. Inzu ubona yubatse neza kandi ku buryo bugezweho. Uretse inzu kandi Musengimana avuga ko agiye guhabwa n'inka, ndetse ubu abana be bishyurirwa amafaranga y'ishuri n'ibikoresho. Urumva ko ni byiza cyane, biranejeje. Urumva ko ni byiza cyane kabisa, ni byiza. Mwati rwose ubundi umuryango ni FPR, kandi koko munamutse avuze ko ibyo bakoze cyangwa se ibyo umuryango wamukoreye ni ukwiye konesa cyangwa se no kuzirikana ibyo nawe yakoze byiza byo kuririmba indirimbo imwe mu bafashije imitima y'abantu muri campaign y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ibyo rero ibyo naba mbabwiye, wenda inkuru irambuye nayo iraza kuba iboneka. Ishimo rero ni byose rwose kuri Musengamana Beata. Bya bindi bavuga ngo gukora indirimbo imwe igahita guhindura ubuzima, ariko kandi byose bari umugambi w'Imana. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10, virusi ya Marburg mu Rwanda nta n'umwe wanduye, ari kuvurwa ni 30, ongera n'uwapfuye. Ibyo rero bigumisha abantu 13 mu mibare yamaze gupfa. Abakize ejo hakize 3, hafatwa ibipimo 183
byiyongera kuri 2,949. Kuva rero hatangazwa ko indwara ya Marburg yageze mu gihugu, abarwayi bashya nabo bahuye bagiye baboneka muri bimwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali. Bose bashyizwe mu kato kandi baritabwaho n'abaganga. Kugeza ubu ibipimo bigaragaza ko iyi ndwara itakwiriye mu gihugu. Rero ni byiza umuntu yavuga, by'umwihariko no gushimira Minisante. Shimira Minisante rwose yashyizemo imbaraga kugira ngo abatura u Rwanda badakomeza kurwara iyi ndwara. Urumva ko ni ibintu byiza cyane kabisa umuntu yaba ababwiye byavuzwe ku munsi w'ejo. Uretse ibyo kandi nabwiye ko indi nkuru mbi, abantu 3 mu muryango umwe bishwe n'impanuka mu karere ka Gatsibo. Umushoferi rero utwaye fuso iva mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore ni mu karere ka Gatsibo, yagonze abantu 3 mu muryango umwe, abagonga abaturutse inyuma bahita bitaba Imana. Urumva ko ni inkuru mbi kandi umuryango waba ukomeze kwihangana. Ibi byabaye rero mu ijoro rya tariki ya 8 Ukwakira, ubwo fuso yavaga mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore. Yageze mu murenge wa Gatsibo mu kagari ka Nyacwamba mu mudugudu wa Gatungo, ikagonga abantu 3 bo mu muryango umwe bari bari gutaha, barimo umukecuru, umukobwa we n'umwuzukuru w'amezi 6. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ACP Kwizeyimana Hamdun yabwiye igihe ko uwo mushoferi akigonga abo bantu yahise aburirwa irengero, aza kuboneka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Gusa ngo bamupimye basanga atari yanyoye inzoga. Ati impanuka rero koko yabaye yatewe n'uburangare bw'umushoferi, yadurutse inyuma y'abantu 3 bose arabagonga. Umukecuru w'imyaka 53 yahise yitaba Imana, naho umukobwa w'imyaka 31 n'umwuzukuru w'amezi 6 bo bajyanwe kwa muganga, hafi aho bahita bitaba Imana nabo. Umushoferi rero yabanje kubura, aza kuboneka mu gitondo cy'uyu munsi. ICP Twizeyimana yakomeje asaba abakoresha umuhanda kwirinda ibisindisha, bakoresha telefone batwaye, uburangare, umuvuduko n'ibindi bibi byose byatuma batubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bikwiriye. Yavuze ko iyo hagize urenga kuri kimwe muri ibi biteza impanuka zivamo n'urupfu nk'uko byagendekeye n'aba ngaba. Kuri ubu rero abishwe n'iyi mpanuka imibiri yabo yajyanwe kwa muganga kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere yo kwishyingura mu cyubahiro. Ko uburangare bw'umuntu umwe bushobora gutuma hari undi uburiramo ubuzima. Ibintu rwose bibabaje kandi biteye agahinda. Ntabwo rero ngo nyamuneka iyi miryango y'abasigaye ikomeze kwihangana kandi n'abatashye baruhukire mu mahoro.